Oh tak, sekarang masa untuk tidur untuk masa untuk main. Nak patung. Kau jangan. Takut aku ni. Love. Ush. Sudah botak. Botak di mana? Botak di mana? Jangan botak dah. Botak. Lagi. Botak pun tidur. Botak di depan. No. Aksi kedua telah pun tiba. It's Crown Childcare, the gold standard in babysitting. You have one new client message. Oh, hello, it's Cassandra from apartment 10. Oh, thank you for the last update. Ini sekarang cikgu juga kan. I'm off to a concert tonight. Could someone pop over and check Dia in bukan my cik little telai. room? I'm sorry it's so last minute. Take care. Thanks. Tak punca. Ni apa pasal macam tak kunci?